Uria urengirwe ta mwandiki munene wa kiama kia Mbas Mugambi Manyara na uria wari MCA wa Bugeta East Mwirigi Karinga maugite ruwa muno makarutha ithurano cia Mbas maturani. Mairi mama maugite nkuruki ya milioni 70 nirarutirwe akaunti-ini ya kiama kiu ona nyuma ya koti kuga mbeca ino itikarutwe itina saini ya mwandiki munene. Manyara augite Mbas itina obici miru indi ni Nairobi yaki. In the next 2 weeks or 3 weeks, tugaitithurano bia kiama kionthe Kenya yonthe na tugacemania na tugacemania tukabwira Mheshimiwa wetu Mugambi Manyara Secretary General akabwira tugacemania nikia tumba kuthurana. Mheshimiwa Arwaji no ntunwaragia muno no ikanyuga gakanene muno ga sharp. Ntukweu ukariganwa kaira kwenda kwa second invitation. Uwe weje tukuthure bucindane na Karinga. Utuike Secretary General Meru County uthuri nderegiti. Ti uthuri kiraito kana uithurite kana uchikirite makuku kia mathaji kuma koti egwita ikunarify babwe members bond kinya members baneki mtoroti ki ofisi ni yake ni mtu mwake Secretary General wetu Mugambi Manyara no tiki amene bobange bonde kiama kionde kia neki kitio lakini kiraito urambugire aitumira manto yanto banjewe na rurijo rwawe na miriga yawe narari kinyago akujukio Mbachi gwatwika egoparita kumo bikie wale Meru town ira yeta wa senator's office ati nietire akarangia kuma senator akuma ngavana ametwikia obicie Mbachi ira twitite kuinga na tukaru urenge njeru uti kiama kia Mbachi gikara nyumba ya mtu utu twina mbecha chitu twike kiama kia Mbachi no tugure nyumba kana twakombora obici ire kiraito tafadhali guti muntu bwirete gwitano uwe choka no udarirangira ango kwa device no ntuvire suni twetete kurugoro obici Meru ya kiama kia Mbas ala Karinga na officials bangi bara bathuri bakakara ankwenda kwira mushoro kwa Arwaji ndiwa no thiro kana unturene ugitagio kina magokiugaga ati kiama kia Mbas giticemania members baticemania ankwenda kubwira kinya bweta court kana boitie guru kana boinama tugacemania na tukagita musheno jojo takwa annual delegates conference ira ya leo tariki 20 buletire koti kupinga tuikia matotomira shilingi milioni 3 ankwenda kubwira mbecu turatomira milioni 3 irasima bwishokie na koti niraugire ni ayenga ni yangu waendi yuga babu botumba kunongeka musheno jojo twa kiama kia Mbas kwa nkwenda gukwira Arwaji kiama kia Mbas gigacemania na twamwa bimwe biire Kedibo gwitikia babwe ibwe ne kiama yiri mucemanio butwite tucemania na babwe na mbeca ingi burite nyingi muno ndiratarite ndona mwaka jwa mbere bwarire 13 million thaiji buraita 1.2 million pande 800,000 500,000 itobwe twigirite mbeca cia kiama guti ntukwe mwenda menya mbeca iwi na cietaga unde accounting officer kiama kia Mbas na inkwenda kumenya mbeca iu no urarijaga ni ate muntu omba kumara agatuma mwari ongina kana mutano ongina kana mutungi akarita 200,000 na rukiri thanyanya agachoka kaira gaita 200,000 na rita cash ina mbeca ucheta no meeting kinye Mbasi tweka kinyemwe ito tafadhali chokie ni mbeca imbere tuja gwikira miriki itwijete kiama kia Mbasi kiri imara na 2027 tuenda kurungika ite beyond kuma MCA mbanga governor MCA MP, Senator, Governor, Women Rep, kitika tumbara kuronga kinga kitika raisi. Nyenge no tugthugania, no turugia batu raisi. Raisi ro katha Kenya no rugamia kiama kia Mbas ito shwau candidate yu. Ku kiama getu kirimara na ankwenda kwira candidates bonde. Papa otira kuringa kundika thumba kemburia kiama kikariatia. Ankwenda kwira ibangeni.